Kam cibenta ke press conducted tour ha ke jela wada pengkrek da ke yung krek kam yang ke Directorate of Information and Public Relations ke Sorkar jela naduk ke kan ruteri ke haduk ke lipawi teri uni ubenai dewaya ya ke wathok kubor na ha ke lengki distrik ke jela yo saki ya ki katu kan ni ki krek na mo ki project waki kam penroy warap kam nei benta ura kubor caki pajba kam te hajrong gani ke thong da sedang nengkong ha East Giant Hill District ha gani ke kan ruteri ha East Giant Hill District ha po iya khamat Noviana Pasa Public Relations Officer Directorate of Information and Public Relations Meghalaya Shillong wow ES District Public Relations Officer East Giant Hill District Klerian ki wathok kubor yo alat ki wow lai sakhi ya artali ki project wada pengkrek da kachnat soil and water conservation Klerian East Giant Hill District ke Wyrta ke RCC Dam ne ka thau pelang wada chna ha ka wa thning ka wa ha chnong yap mala kat wakawi wanto ka maya waki afforestation hawa alam ka wahap ka chnong bindi hati ka waman ka thau wada thungdin yo penman khlobiang ka RCC Dam wada chna hawa thning to ka wada mang paisa da kanabat lengba ka Rural Infrastructure Development Fund yung usnem araja arpau le hakamang paisa wa arpau lak tengka khanang yo penpoi chaki hali rep ka ba wa rap chawa nei benta I myntoi kinru nyaw tali ki man yung ki warep nagani ka mang tengka wa arpau lang nei liang UF Imyong Divisional Soil and Water Conservation Officer is Giant Hill District khana wa nyaw lak da pelut nei benta ka RCC Dam pralak yo tan pipe we chna na la yo poi chai thau rem chilak nei benta chna penhe ye ki thau rem najrong wa sa ka Infrastructure Development Fund ko wa yo alang wa gani ka project hei wo chna ye ka luti lai ka jat ki rem nei benta o kap chiliang ka wa khian yo poi chagini ki thau rem kani ka dam to ko wada chna pendep honi hi usnem weileng ba gani de ye open poi chaki thau rep we he hado kam wasan ru hektar we de ye le open he chu chu ye ki thau rep kam tene liang uf sim yong yulti wa katu ki warep de ye ki open mi rabun ukhu ukba la kamon arspa kwintal ne wuju yo gi chispa san phau kwintal hejo ipor le lang ba ye open poi ye kani ko ki warep de ye ki le rep uthung wat heipor tlang nei liang ki warep ki wad lang ha kani kasingi le ongi wa kani ka dam da yarap sakhiat ko he open poi yaki wei han lampu to ipor a ka ba le ongi wa he isanu ka ba honi usnem de pher nei wana chwa wa ju duna hadin ini ki watho khubor da lai sakhi ki saya ka project maya wa ki afforestation hawa alam ga wa ha ba ka chnong bindi hati ka waman ka project thungdin hei wada sakhi yaki din wada thung so dong gani ka thau de waker da kinarchia kam wo yada karwa nei benta ka thau wala ja perdi ka wa joti mo yong na chwa nei liang ki wa khmat ka chnong khana gi wada mutlep ki ka yo chna ra ka madan yele ke sports ha perdi nei ba ka ni to ka thau yong ka chnong hei yaklam wa ka arlalu Senior Assistant Soil and Water Conservation Officer Klerian East Giant Hills Ongo yagani ka project damang du haki thau wada selen kanang yopen imbiang ye khandau kamju ki jaj wathung wa ki jaj wa im wada do jaj hejo ipor le wa ki bru yo ga yakal er wa khoin najrong wo pen siaw thu hajrong ikordori kam ithung ding ki jaj din wada thung hakni ka thau to ki waju hi chagani ka than nei bha da singaw thu wa pra pha wa do chispa percent ye ba ki im hagani ka thau ko wa ya hab hi ki wa iman ilong karam aw ki wa kan thup kam ki dingan dindo champa puma latu thin wa ki wi najrong wa perchang haro ki chiphau percent da ki jaj din wa im chapot khar khana ko le wa yagani ka project das dang ki ho naisan araja ar phauso wa ha is daintia yakni ka scheme dang du ka chnat soil hi wada pengkre nakamang poisa wa pra point ar pausan lakchi hektar de pengkre kam le hektar hagani ka chnong bindi hati katwa ar hektar wan ha chnong le lat we ki 3 din wan wo thung to le phaw hajar thli chi hektar nei liang ko ya khmat ka chnong bindi hati pen singaw ki ikmen wa wan ka ni ka project de we yuluti wa ka chnong ka thau daw yer ngam biang ko kam wakile nei liang ka chnong da perchang ki upen ne pen sa ka tu ka ni ki klo na do ki por na chwa income no ni thu sai de ngadai ba F Imyong ngadai Divisional Soil and Water Conservation Officer bapak yang ni ka po cleariat po office jota East Giant Hills ke hakni ka khidmat nia don hakni ka khidmat ban
ya wan page ya kene ka project ke jengi rengkat bat pi di ko ka press media ko ai kublai ya pi bat pilai pelai kuat bandon lang bat ni ya kene ka project ni khat ya kene ka project ka umtning river valley project ya kene ka project la fund naga nabat yo ka nabat naga RIDF beyond RIDF project rural infrastructure development fund di kani ka project ini kani ka RIDF 27 akaba ngiyo sanction in the year 22-23 but ngiyo sanction ya kani ka project kumba arpulak total di kani ka project pi yang ni bengi chna mengi ni kani ka RCC Dam kam diversion dam kaba nakani ka dam ni chna ban penang ni kani ka hani bat ban yo ban tan nakani ka dam sa kita ki hali ki badan sekhmat di nakani ka dam bayo jeng myntoi nakani ka dam dan biyen ku ban riu nyau yen ye nakani ka senong yap malang di kumunshwa kani ka area jom kani ka bakirat ye kakapua Bamenswa kadon kumba total area of only 5-6 hectare kabaki rat te nakani ka jingwan jong kani ka project te nilala ban penpoi mo assured irrigation hakita ki area 5-6 hectare ban nakani hi ka project nilayo ban le some area expansion ban penhe su ya ka cakarat ka basna hini ki terraces farm terraces kumba 3 hectare di mentangi ka total area kabakila yo bandrat mentang kala long saka ndai hectare di katkum ka jingkeli ini naki nongrat pangi shim information mensua kila ban produce kumba 150 quintal ye kuba per hectare but mentah pada with the area expansion untuk bat maka kabakiyo ki ong ba ka productivity ka lakiu khendiat e kum nakaliang ka office ni expect maka koi almost to 200 quintal per hectare but nakani ka ni expect ba kin rap haka kinyo ban rap haka por talang ba mentah kilayo hi ka hakapor telang ko nakani ka diversion dam yo ban rap kumki jingthom ki ba bisi ong mangi ki rabi crops jingthom ki badai hakapor telang te pakatahi te nakani ka project kila bani kani ka RCC Dam abangi construct kani ni lut kumba around 7 lakhs nakani construction te nakani ka irrigation piping bat ka canal kepada station smart. It's a combination of irrigation piping and canal atau nilai kembang ralak ini. The pandai area expansion for farm terraces nilai kembang 1,60,000. The but kadang sekata ka infrastructure development fund ro kembang iyo part of the project ini. The nakata ka fund ni invest ban chna rawi ka footbridge no. Kaba nayap mala haban poi sini haban cross kedan ki wa ibarat di yarap nakataka project ba ki nongrat besuk banwan nasional yap mala lembah kita ki footbridge ki ba construct ni project ke ka project kamda dai than ke project ke bahe the total cost of the project paro everything ke poi kumba only 20 lakhs. But ni setelah pada bagi bagi invest with a small amount of fund ni yo paning UI no ya ka jingkela especially in this area for this 6-7 household but kiong hi makil om ba la jangla ban yo ngirat kwa some additional fund ban yo ban increase yang ya ka area no ban for farming purposes. Ini nak kalian ke office tu bisa nang la ban irat jadi tak bagi hasil kejadian
fat. Ini sarwada yarap ni kini ko bawa wada. Igile I kini ko bawa urep uriang kini thar yang ni. Ndu upoi ni umawa de yo ele ika bawa urep uriang chani ha heli. Te kamdu le derap suki ulur ikungai wa kepai kule derap hai chwa semi jin yang I wa menaduna umye pun he yo kebau pun umye pun he pesan umye le kanu nu jin kwa yang I bon jin tu yang I krem dak de haden wadawan ni yo ele de jin yarap yang ka sibun ba le de em nu thau le yo e kai ke jin suki ke jin men le kamte le bale kate kamu ada yu te derap isuku ada wan kini stawa dah ni bedap yu ba tang a le mohai kate ni yu le derap yu bang yu te untuk dah ni snap tang yu insta de tang terkham khab dan ku em yu ra te tang kate ni nelor yu ju snap tama sibon pharo kate ite sa yu klam de sibon sa yu de ra langai piwa roh ni por waya wan lang di sini ja harap haki yang I de umbiu ko kun umbiu ko mat timit ukile de uble piji pun wada ya rap wasnya lem bi di yang I de di por warep ye rang tang warep de sipun di semi ha harap yang I de dau de ong pami u lai pa si sa office ye de lai busnya wi jing dunai yang ha ka rep karyang ka yang I the one ki the sim ya gile the one fight one you gile bursen ye one gile te ye gi ra pe ye wat di heli le de em ni wada snagi wada ye gi wada tung pai le de ni le de sipun de yo bor pai wada jo ko chali de miat da miat di tang de sate wat me wada ngate poi le ka dang sitom ha go ye ko le wan hadooh sate thau de dai te le ji e yo I dang chem dang kwa chu I mu dang ye la dang emila pi yang pi yang ye pi rap chu I wa dang I heli yang I le dang bon I dang kemai hi chawa poi wa de terus nyau ha pi de la dang emlat emska de ni sekmat de prachang chu I sa ka tu bat ni yo I so rap I yo punya chu ha chu ye heli motor yo nang le wa đi cho nông condong mem tháo khi tháo phan lệ cụt đuôi rẹp đi riang đi khi khăn nhau y để buôn dạy im xoài để khi khăn nhau y để cắt ni hết đơn để yo y để heli để buôn y heli rẹp đi khi lăng y để tết seo ông ấy phi yo liang để rẹp riang lệ quá sẽ chỉ buôn lệ và được chút rẹp y làm to đi ông là đang sedang này để buôn y lệ là sam sem rus nem cha ini wadap sedem da sem phải để liang dari mesti để wa buôn re kujut am amak kujut lam de ini parokate de mensuala bu mesti seni de de duna de bam le ubon hali de duna wari re no pai de be di satai sana sa boni hali setele satai sa ong sa lukmi ne ste de zanda yo din yera bi de pile de setele emba itawa yo I de pi amadam mi gam mi man go amanan de seni de ju se kwa Europe ma di tang emlat ite yera wa era pe se de pile de yang de ri yang de ma wajur wari wa yap klami mesti sampai mesti wajib lihat, usul yang pindah dalam tu de, saja begini erlah yo senior lah yo ini tempat diam lah di te, wah besok panjang. Jadi kan wan yung gi wa ya yo myntoi na ni chete thau rep di san ruyung ini, teng warep widon ni area se, yo pun ni rep, kalau em tu biang mile em rap betu ni kejap. Kata sana te em udah ni le te ni de yang anin te dang pon ni wadau engku yo Saya page pangganiga mayawaki method of forestation upetit try la dia nga pertoj auto resident lalu and kre okam ga senior assistant soil and water conservation officer ini East Giant Hills division Kleriat mo ta kam de avelang ni heni kublayo ya phi ki media ki press ki bra yo wan kami yo pat ye ki projects yang ki wa even though man ki contribution ki wa henry man ki little bit of contribution towards the community and the local people ma te kublayo skatrile of the wa ye wan lang ni yo wan ubatai chi yo phi wa ga kaman yarap ko kaman man ko kani kamayawaki forestation te khajak chapang gani ga mayawaki
let's say P, why the name Miyawaki Afforestation mo? Kate ka Miyawaki Afforestation, it was first discovered by a Japanese botanist mo, upurto yung oto Akira Miyawaki, hence the name Miyawaki. The aim of this project is to create dense forest mo, to transform the urban landscapes kamo ongi mo. It's not the main focus yung kim to he ki thao ku the forest chwa henry chegi thao ku the man degraded mo ki wada selen ki wa klom tap de the main objective also approach yung kanika afforestation to mitigate ko lani yarap ko ya kini ki adverse effects ke the urbanization dan ni kam hai ni ha is joint has a tip the effects yang kini ki abandoned mines mo the man not ki degraded land they were ye kini ki dense forest kini ki Miyawaki method of afforestation ye revive biangka kini ka land ye reclaim biangka kini ka soil mo ko the man depleted ko wada disrupt ya ke ecosystem le yang ihi warok kuwi. That's why the name Miyawaki, because it's dense, and also dense forest mud kani man ko kam ka traditional normal afforestation where have a spacing between two saplings mo kani it's very little spacing to no spacing at all hapadang yongki saplings knang wa yok smart higi grow le kini saplings in a very short period of time, maybe to 4 to 5 years. That is the aim and that is the vision of this project. Mo there say wile kayi ka kini species ki wada thungi hini to wa the main aim also hapo yung ko project mo objective to wa uthungi de ki local species but wile thungi de ki local but to uda tiknai to wa they will give a positive outcome, positive result, and also ye bet you aim hini thao. More the survival rate will be 80 to 100% if they are local because they give adapt your kanika local environment ko hub hapadiyongki. Besides the native species also ki species ki wada thungi heni elaborate au kajik ki pertuyong ki species to u kam ki ding do ki dingan ki ding blay mo heni tada iboi heni hari do dagi scientific name nga omba dagi local names yang ki rhododendron mau la tuthin and then ki champa ki puma kitela incorporate hi the he 80 to 90% le bet I de ki local species henry try ile ule khajak de ki species ki wana po dakhar mo around 10% kite to ki silver oak u sishu u gamari mahogany kita to ki species ki with the incorporate I ni the so far kani ka project MPMO kaman complete ko mo we just started creating in the month of May where in the first year we did land development first because wala kani ka area am to ko basok u develop mo we had to hire JCBs and all of that they develop try the land that we develop ya land we did the barbed wire fencing all over the entire 3 hectares to kamada da batay pitch pang objective yung gani ga Miyawaki afforestation the gajinkali man go mutwele why Miyawaki afforestation mo what are the benefits of Miyawaki afforestation the gani ga Miyawaki afforestation yarap ko ubus ya ka local biodiversity ko da man loss ha kini area man degraded mo the yarap haro ko ya ka entire ecosystem also yarap ko ya ka the local flora and fauna we hapo yung sodong yung gani ka area yarap haro ka ya ka soil depletion mo and then they were thungi kamni ta yarap ko reclaim ya ka soil ko da man depleted kamo ongi the run off le dunago water runoff erosion le dunago the water retention le ha soil le yarap ko mo there so many other things like besides soil degradation besides soil conservation mo and water conservation there yarap ko le ka community le ko ro ko wi yarap ko ya ka nang wa create ki ka space
yaki uman ko recreational space and also as an education ni awareness yaki berula yang kenika thayo optip hi gile to wa hampia em hi kam bini jet scheme hampia dai ba thong de ni le to wa yarap ko hi wo to improve ko yaki air quality. Come on, improve ko air quality because it helps in capturing carbon, which is part of carbon sequestration. It's not just planting trees, foster a sustainable way of living. A few projects the Kiwi departments like government basin forest implement ki. Soil MP Kiwi divisions different districts but in our East Danger district this is one area and the other one Mgocha Lelat. Okay. Lelat hini 3 hectares and Chetai 2 hectares. Tadi mudang cho wajing temu wo approach Kiwi taban ki chanang mo. This is a general scheme. It's a state scheme. There we got a sanction for just 5 hectares. For now it's only going to be 5 hectares. If we see a positive result let's say hopefully we will get more funds from the government to improve the entire ecosystem through the Mewaki afforestation. The project kadai 8.25 lakhs per hectare. The saplings also will be around 30,000 per hectare. Dang 8,000 because it's just creation, 8 to 9,000 per hectare. In the subsequent seasons, in saki gap filling, incorporate choi ki species, more species, and we will incorporate grasses, shrubs, tangki forest species, but we will incorporate other grasses like lemongrass, napier, bermuda for fodder and for office kamtam yaga soil and water conservation mari person sedang kanung kamtam ni national kanung kita paging siang komen do kata marsen bar na office kita siau yangi jipang ke scheme but implement harga ni ka jungi senang jungi takum ko senang jungi ni siau tap siau komen ni ai play na office we implement yang ni scheme mar harga ni scheme ta bantai chipun ki myntoi kamtam sathai jungi sene la pon ki jaka pamla pendon kam na gati jingti deu yong ma aku wengi pai long medun jingdu jingkermen yangi andre kumbangi yo imenta lawan kini ke scheme hangni jaka senang kumbangi la don san hektar andre la implement yang kini ke scheme la hektar bila yo kini jaka sodong kini la kut di la ker jingker menta kideng la pon hadooh la kanriu kan yo hajar try ki la don la dong implement ni jing tray ru ni jing lut hadooh lai panai don asa panai besar mengimplement ini scheme nam hadooh la de complete bila yo kini ka jaga ngi don mulai implement kini scheme la hektar andre kini ka jaga pedeng PUI la don ki rat hole mining ma katu ngi la long fully ngin pendap no long kin land filling pedot kam ya ka sport educational ni chna stadium mini stadium ko bangila kada kata gadi ke jimut jongi andre kumba yo imta cisen mingila to kana besar mo yang hani jika trayo long andre mentang yo ing siu komen mar kelong kumka den forest don bok ma kini ki trading kin im ba ngin yo kel air kumba menta pilio kum labon ki senang kila ai ki factory kila ai kum no ka jing chiklia ni ka jing do menta ka ngai ku blek menta me ka government baro ki ai mesin yangi kum kini ki jai scheme taranga yo ba sekweru long man kapor ngi se monitor na liang jongi ki senang ba na liang jong office ru man kapor na liang jong sa san por sit page mo sisen arbanai sisen lai banai ki lawan page lawan inspection kumno ki trading kumno ki long beim na ki long kumlong ki boden imde ba ngi thung le ne liang office tu ayangi andre ki stop no andre ki sa implement long ki boden ye ki scheme na sing tenat ber kata kanta mi phi ki press media ro ki bawan lang be sekilang ye kene kenang kene ka kum ka message ban ai se ki ve ki snong pat be kin implement kenang ba snong ka tawa jaga tungi baro apo istidia dan apo mekalia ru kenang ban kan jerngam biang kumba jingkwa jong ko sarkar ni kum ka kolong ke jingyo ke jingpo jo kem handai mo mar menta ni hapai sa darep karyang ni hapai sa kuno tang ka jing deng tumso ta kata hi ban yo ka ngi ka la erba khoit petenat
kuit pecengar. Ini ke Green Meghalaya ke Regeneration Meghalaya. Dan kilawan ni, ila ada approach ki hope buat by next year ni laban implement kita. As we resolve na ka chnong le kata bun ki em ki wa emi thau tau em ars pa hektar le em hi wa chis pa hektar le em hi kata mot ka chnong wada ri chwa kam to rang ini. Dan maleduk chwa haduk kan ni le em hi.